रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न की मतंग लोइसिनग्रे हौजिला कदुइसिना कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न सिदा मखल अनी थोकना खाइदोई बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न हाइबमगा bearish continuation candlestick pattern हाइबमगा bullish continuation candlestick pattern सिदा प्राइस ना मथक्ता अप से सुम काराबा अदा bullish continuation candlestick pattern थोक तारगदी प्राइस से मखा तना अप कागी बगी probability वांगे हाइनेबुगा अदुगा bearish continuation candlestick pattern सिना प्राइस ना मखा दा सुम कुमथर एंखलोगा अदमो bearish continuation candlestick pattern जे मुक थोराबा अदुई तारगदी प्राइस से अमुक मखा ताना कुमगी बगी चांस वांगे ना हाइने ngasi continuation pattern ani khak nei nagani rising tree method sabamga falling tree method sabam ani se amaga opposite ni masak magi candle gi leiba structure managani amana bull lom gi oiba amana bear lom gi oiba ahan bada rising tree method se si ji hana yengasi rising tree method se bullish continuation candlestick pattern ne habadi market na up kare engalone aduga si rising tree method se thoraba adui taragadi market to makha tana up kabagi chance wange na haidune sigi candlestick pattern se candlestick manga na pulloga semani ahan ba candle se big green candle oikadawo ani suba ahum suba mari suba candle se candle masa oikadawa aduga ahan ba big green candle do adugi high low range tugi manung da laigadawa ani suba candle siga mari suba candle siga ani se angang ba candle oikadawa aduga ahum suba candle sidi angang boirasu yai aduga asang boirasu yai manga suba candle sina big green candle oikadawa aduga sigi big green candle se fast candle gi closing do adudagi hena wang na close tawgadawa sigi candlestick pattern sigi logic si yengse bullish continuation candlestick pattern na market se up karam duni madu mathak thok dune market sin up sum karak pa base buyer na helaga kara abane habadi demand wang bagine hanadagi demand wangi habasi up sin ta ine ada up se kara matung da han ba big green candle ma thorai sinadi he na confident am pire hoi chumme demand ni he na wange habagi confident no hana wangi dudagi anova haiba tare ko he na wange habagi thajaba mane big green candle na pire is adugi matung da muk candle macha ahum thorokani haina candle macha ahum se ahan ba big green candle sigi high low range manung da lai ka dawni hai candle macha ahum se sina ta idi demand ne helambado anova supply khara changi habagi symbol ne adubu sigi supply se magi mapangan se adugi matik choleba ahan ba big green candle se sigi candle ama si fowa candle ahum se changa makha gi low si bo thugai ba ngamde habadi adugi matik choleba ko ahan ba candle ama do moi ahum na fowa makha ta na habadi singtha ba ngamdre haina ta ine soli bagi mathak sida amo manga suba candle sina mo big green candle ama mo thokchile adusu ahan ba fast big green candle gi closing price to adagi hena mathak ta close tawraga thorai ne habadi soli ngai mathak da buyer sing je khangjang changa market se mathak jara pukhalaga a mathak ta no wa high am da close tawri ne sina takpadi seller am soli buyer gi mapangan hojik yam kalli aduna makha ta na market se up satpagi chance am no wang lai ha na tapne encyclopedia of candlestick chart ki matungina rising tree method se magi price se hana up chalami do adagi continue to bagi probability se 74% oina harame habadi magi probability se dogi mati wangre aduna sigi candlestick pattern se yamna fajaba candlestick pattern ni haine ba 74% ne wangi dana som pare mu falling tree method ki matang se mu yengasi falling tree method se bearish continuation candlestick pattern ne ma habadi market sina down sum kuma ba aduga ma thorok taragadi makha tana market se down chapegi probability wange haine ba sigi candlestick pattern se candle manga na saba candlestick pattern ni ngasai gi rising tree methods tuga manai aduna mana bearish lom gi oi ba hai tare ko ada ahan ba candle se big red candle oigadawo aduga ani suba candle ne ahum suba ne mari suba ne sigi candle ahum se candle macha oigadawo aduga ahan ba candle sigi high low range manung da laigadawo ani suba candle siga mari suba candle ga the
सी कैंडल से असंग ओइगदबको अदुगा मयाई कैंडल से सिदी अंगांग बोरसु याय अदुगा असंग बोरसु याय मंगा सुब कैंडल सिना बिग रेड कैंडल ओइगदब सिगी बिग रेड कैंडल से अहान बगी बिग रेड कैंडल की क्लोजिंग से सिदगी हेना मखा सथरगा क्लोज तौगदब मखा तना प्राइस से डाउन द कंटिन्यू तौवे प्रोबेबिलिटी से 71% लई है सिगी पैटर्न सिगी लॉजिक ती ममांगी राइजिंग 3 मेथड्स तो अदुगी ओना तेनेब ओइगदौने सिदी नसाना सुम येंगजरो ममांगी दु येंगको अदा सी कैंडलस्टिक पैटर्न अनी जे हाबदी राइजिंग 3 मेथड्स का फॉलिंग 3 मेथड्स का अनी जे खरदी तांगना थोकपने चार्टा सिमसु नसाना थिजरो अदुगा क्याम सुमे क्याम लाले हाबदु सिसु नसाना थिजरो सिदुरी से ngara aina takiba the patternsite.com haiba website tuni description da sigi link si piramge ngasai takiba candlestick pattern ani du rising method saiba maga falling method saiba ga si ani se sida leire to ada sida mat hole haiba ma yauri buka mat hole si ju makhalani subani bullish mat hole haiba ma bearish mat hole haiba maga si je bullish mat hole ni bearish mat hole di si marak si yaudre दुगा सिगी mat hole से rising 3 method का माना बने स्ट्रक्चर से करी द खेना गया कांदा अहान बसिगी फास्ट कैंडल से सिदगी अनी सुब कैंडल से गैप अप द मथक त हांगा हाय तरे को गैप अप द मथक त हांगा कैंडल से अंगांग मसा ओइन फॉर्म तोबो अदुगा rising 3 method तना सिगी फास्ट कैंडल बिग कैंडल से सिगी मथंग द हांगिबा सेकेंड कैंडल से बिग कैंडल सिगी हाई लो रेंज मनुंग द लइए सिगी मेड होल सिना केदोबा हाई सिगी मथक त हांगे सिगी खेनबई वानेबा अदर लॉजिक से सिगी लइरिबा लॉजिक तो अदु माइना लाकनी खितंग दि खेनरकनी याम कने खेना रोयबको मोइना कैंडलस्टिक ममिंग से कमाइना थोनगे कानसे लइरिबा मोइगी स्ट्रक्चर सिगी मतुंग इन ममिंग थोन बनेबा स्ट्रक्चर जे सिगी स्ट्रक्चर सिगा मानदबना मरम ओइरगा ममिंग जे तोंगान तोंगान थोनिबे वानी लॉजिक ती हाइरप मानै खरा बुदि खेनैको अदुदुना सिगी कैंडलस्टिक अनी जे खंगबनिना मेट होल दसु मखल अनी लई हाइदना बेरिश मेट होल हाइबमा बुलिश मेट होल हाइबमा अदुगी पोतसु नोइना खंगजरो हाइन हाइगे तौबने फरे अदुगा सिगी कनो से राइजिंग 3 मेथड पु ओइगेरा दगी फेलिंग 3 मेथड पु ओइगेरा मेट होल बु ओइगेरा यामना तांगबा कैंडलस्टिक पैटर्न सिंगनी अदुबु पावरफुल यामना ओइ हाबदी मोइगी मोइन हाइडबा ट्रेंड कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी से अदुकी मतिक वांगे अदो नोइना चार्टा चिंखला कदाइदा यावगे येंगो अदुगा क्याम सुमे क्याम लानगे हेदो नसाना बैक टेस्टिंग तौरो मथंगी वीडियो अमा मु आई सेम सारगे मथंग वीडियो दा मु थेंगनरसी।